So karon na ta diri sa kuano, usa sa mga tourist spot no diri sa lungsod sa President Carlos P. Garcia or Isla de Pitugo, kining Talisay Beach no. So usa ni sa mga kaliguanan or beach resorts no diri sa maong lungsod. So na sila yung mga kuan, cottage. Kung gusto mong muabang og cottage, so nabot sila yung cottage no na pwedeng maabangan no. Tag na nakabutang nakatag no, tag 250 ang maong cottage niya. Napod sila yung cottage nga na video key. So siguro pwede po dire magkuan, pwede po kuno sila dire mag overnight kung gusto mong mag-overnight. So natay mga cottage, so video key kung unsay inyong gustong mapilian lang. So ang dagat limpyo kayo, so kita kayo ang dagat no? Limpyo kayo din, okay naman ang maong beach no. Dili pa gyud siya ingon ka matawag nato ka improve na beach, medyo paingon pa lang pero okay naman siya no sa ang maong kining maong beach. So daghan pong mga ligo dire, labi na og kuan kanang weekend, so daghan ang mga ni no mga ligo or nay mga okasyon. So pwede sa dire ari i-held ang maong inyong mga okasyon, mga birthday o uban pang mga selebrasyon na mahimo, pwede dire sa maong beach no. So ang kuan lang ani ang iyahang agiana no, medyo dili lang gyud pod ingon nga kanang masud bitaw kasud. Kung nagmotor ka okay, madritso ang imong sakyanan, makadritso jud ka kung magmotor ka. Kung naka puro wheels ka, adtor jud ka sa bungad kay di gyud masud ang inyong puro wheels. So medyo ngilad, dili pag gyud kayo nindot ang agyanan, medyo ngilad pag yun. So kung magmotor ka, mas okay kung nakamotor ka, diretso jud ka dire no. Sa mga kuan kanang wa pa bitaw ka are, so mas okay kung nakamotor ka para maka madretso mo dire. So okay naman siguro no. So akong napakita ninyo ang isa sa mga tourist spot no diri sa isla sa Pitugo.